Kuno tewas di pucuk rasa kasmaran, menehang ide Raden Galuh. Raden Galuh putrin ide anak Ki Agung, sani mangkin dados raja. Daya usah di pucung pesu perjani, ia nangkil kepuri, matur guru jagi wenten gerubung, menten nganten sarengipun. Kewadin peti ide Raden Galuh, rasani denukarin sarong samong, deket jumah ujung muka peti, ujung mati kesagrep macan, deket jumah ujung muka peti, ujung mati kesagrep macan.